Orang Cilacap mah antara tulisan yang dibaca teh sok beda. Contoh. Ditulis ekonomi, dibaca sabun colek. Dibaca Pepsodent. Tulis Pepsodent, dibaca odol. Ditulis Coca-Cola, dibaca Coca-Cola. Ditulis sewalau, dibaca capit. Ditulis LPG, dibaca gas. Ditulis P, dibaca hungkul. Ditulis Ajinomoto, dibaca pecin. Ditulis oil, dibaca oli. Ditulis KYT, dibaca helm. Ditulis lagi apa, dibaca doang. Lalu waktu ke batu sok tenang santai kan action. Ditulis LPG, dibaca gas. Lagi apa, dibaca doang. Sing tariknya action. Dibaca nanti. Oke. Ditulis Lagi apa? ditulis lagi apa, dibaca doang. Siap. Action. Ditulis lagi apa, dibaca doang. Nah, guys, maju mah. Action. Ditulis KYT, dibaca helm. Ditulis Pepsodent, dibaca odol. Sok siapnya action. Dibaca Pepsodent. Salah. Tulis Pepsodent. Ditulis Pepsodent, dibaca odol. Siap. Ya motor. Action. Ditulis Pepsodent, dibaca odol. Balikan di sekali di. Balikan di action. Ditulis Pepsodent, dibaca odol. Bagus. Action. Ditulis Coca-Cola, dibaca Coca-Cola. Contoh. Nah, gitu. Action. Contoh.